Ka Henyotrap Aceh National Movement Southwest Castles District. Kala nangai pentelunya ke kam ban Aijing Syakri ki pajba lengba ka jingpan long jongki ka program Aijing Sumar Kemat ki pajba no snong ki badan hapren ki jingpang haki kemat. Laban kedau bah kini ki arbanai nak liang ka HNM kala yuk banro ki sapho tam ki snong. Baradu layajar sang sepa tam ki nawan sim dawai kemat. Ki liok jimantoi lengba kini ka jingpan long jong ka HNM ya ka jing Aijing Sumar Kemat Ki balai don lah kini ka sengi ki long ka kong Victorials Imli kanong tray po ka tanat ka koi ka kia balasong thai. Ba Raiwan Sutun, Asisten Sekretari Jongka HNM Sentara Bodi, Ba Barles Nusi, Menteri Shnong Paji Urang Thong, Baru Ba Lamprang Karbani, Presiden Barangba Jongka HNM Sentara Bodi Kumu Kongsan. Uba Wayar Linengdo, General Secretary ka HNM Southwest Castles District, Ula Penyat ya Kejialang, Baru Ba Alois Imli, Asisten Sekretari Jongka Shnong Paji Urang Thong, Ula Keran Ai Kublai. Nomor ni satu pada klan kecil kuat tinggiya, ni dom sipun kieng sen, ni dom sipun kesepak kerhairo kamdon jumur. Lelang ni dok magna, lelang ni kuat tinggiya, kayeng sesem, kemensim jom ni kukiri pa neki kun semla, akmen na kesok. Apa kecuali kecuali tinlawai yang health is well. Jingkot kecilnya kalau spa, tinggi suatu soalnya, hidung kecilkot kecilnya kalau ni longsam, senang tahu dari penbeliau kesuk men. Di nomor kita ni snow pan kentu je pi kena musnong apa dia kan sim ni kalah, apa dia kena kalah. Jing Sumarai Namara Bisi Pangmat Hetlek Syasi Iksi Magrowat Hetlek Syaki Doktor Private Proper Apai Galiro Pundot Apai Dawai Pundot Tinggai kene keting organize jong kene kau away na isnat rekam tui na po sawas kedete kalong kum si penta bandiara biar pi di longing lonsem Islam kitau kibat duna ada yang berkot. Minggu keseng barang. Karena kita ka pressure group, jom kejawa mereka gila ilmu kam ban lei har bayadai bat kuno ban ai keting sumar ya ki parari ki parok personam ha keleng jom kejawa mereka. Kalian jongaro presiden barang ba jongla sengkini kala sodai kita namar hakime ki lentiak khadu tu islam pula jing syakri jongla HNM jak tumreo berjelah berway naslo ba ilapun dibenta bangla senyang sekejak tumreo henrai ngisno ba ka medical eyes check up nisno kadang guna pak nisno pagabun kam ada berkata namar ni labisha ya dokong trekam jong kaseng nisno ba samtin ro ni la judul benta ya kilonging bangat kecilnya samkhaw ro la jule panyaki peneksar ya ki mat ki jura ya tenreo yele wak hadu dal hiro hauneu serang sudah lalai ekspangus dal hiro mentakan teknik penjingkang ya ka sorkar kini yang tadi na mentakan pinur nomno ya kine an ya kine di mat jindawa jong kajak pinureu tinggi semua kaneka medical eye check up isno berundang hadu kata namanya suatu apa haman la ubrel de gabreo itu ngam ba di kontrak jong ubrel de iskor de kikman itu ngam banyo ya kejingkot jingkia dengan semua kan tu ya bising de kala kaba
Karena keseng mereka, wei istat rekam juga H&M. Kak, beli ya mungkin di lab melakukan panggara, ya di kita musnong bagi patni sutu apa. Karena kesat rekam bagi adon ya kejong ke jinsau kiklam, adon kejong ke jinsau pakri ya kejong ke jakpeleu, ya kejong ke dong ketanya. Nama kata kapenlong ya kinong yalam pahap ban pendut ya kapor pada kipenayang ter. Kau ingin melakukan dan di dalam sibun kiseng barang hanya dari kecuni Henry lese nalak manong. Bah karena kecing le jong kawai ni kisah rekam jong laseng H&M kata kata H&M sawas sedese kalong ka history agak jelas ya kalian. Ka pak pek pak sumari kemar jong pi da spesialis doktor ubadai sendon kata. Lem kajing set, baka sain perhap jong menegaseng kakung kajing sutu jonga kalomba. Karena ke program kalomban yarap ya kipat nong senong ladai badok ladai kibalus palu kunjo. Baka kakung kajing sutu kajing tip juni kinelam ba kidon ro kikes. Kiba ki long yin lade kinu ki dikhop jo gajak kinu bujuni kiba long serius ke bujing pangmat lada ini doktor spesialis ini imlasu ban penkot ya pangmat kala simru ya ka responsibility lade ka jingkit le na kota ban yalam ya ki sabar jo bestra kata kamu la pandai sa nomba kuati. Jadi kalau ka jing mentoy, kapakau ka jing mentoy sipun ya di paradok di prosnam baik padang jong ke jong ke ka jelah ka jung. Pamun ye pada buat sip tawai kelawan agak ni jing suman. Pasibun ba jing mentoy syaki pada jong jong. Halu ta kasi wilayah kumban sauhautan isnom ya kepanggil ayah dari sumar sekitar ba nong sosnom akibat ba kibuan sim dawai kelakuan sakalai hajar sanspa tam ipat ba nong sosnom kilawan sim dawai dari kaseng kujini ba cibun ipat ba nong sosnom jong dari kelamat hai kujini kilayo jing bentoy Arnya berikut ya kini akan lalu kering jong benai jun kita harus benai bantuan yang berikut yang si berikut yang berikut dari hamba Islam mau keluar. Bakumpulan akan yang kajuni di air lo debat tersemetul sapi. Kerana beri air sendirikan cakap. Kata kalau sapi kipada akan long kajing sumar yapi kipada hakawiri bat kikmat kejopi. Bat video yang di dokter di bagian Ibadiru spesialis nak sementara joki, video yang kedua kajik tes nak mereka mesin kajik yang kebanyakan rak, mereka pengalaman bas niwak, mentah kasih bagian lain, lihat, pas kerana maksud bateri keberadaan hantu, kerana bahkan yang lalu dia baru, mereka mentah, kalau kalian punya dengan jabatan kata dan yang kipada dengan gesnom. Banadanda makanya bertani nasrotul bagi doktor bisa lemha tentang jopi babiru kinopang kinosistor ngelha banda batai punya adlemnya tentang jopi kenapa doktor in smell tu lali cepat yang tadi dipan jopi